Bogatan subdivision angkang prekja madimalong poi sangken katalondun. Nilip constituency angkang katin turamo geklaim ponchepan borpunga habar Bogatan MLA bitungatum kahomridam. PKBA area number 1 youth evangelistic camp ing samjinpen ke pajut. Karbi prime time along pen kadu kabe phanta kardon pajuriklo nan biar tangton pen arjuik tha pini pier the adang along buddhist anim ki khoratum an gotam buddha phan mondir arlo pen hong an wansi lang pen cham ing thi pen pang thirsi kardom kardi ki padu pona biarta card news aphenang ki anantera bokojan pen biarta nang pali Karbi anglong Bogatan subdivision angkang along prekja madimalong poi sangken ke pamandun lason thak thak si bali buthar syam arong along ta syama khai tum poi sangken polira lon pen talontun aner lopor mondir arlo pen gotam buddha kumlen hong anwansi arni kang sam por phai ke thomra minute krep por hong pen puthot mondir arlo pon thulo laso hut kilun ke kan la pen risunim so tum ke lang char si rin tilo labang so phan water festival putapu laso philote adonadon sangaduk him la pen asana sora him hai ho cheron che baksi ajo abang ke kar chupadusi so poi sangken katalon pajuji lason along inut guru sarpen ningkan esek kopipi plangjima alamda kitok jirpen porhisi parjuji pusi pherangkya phan pachini Nilip constituency kapaching thorjia phan akimang pen jangmi ni phai krepli arni Nilip MSc popitra rong pikabor ya jaw MLA Dr Numol Momin lapen diopani MSc mukut mahanta atum pen borpunga habar kohmri dama berta kadnu salong berta nangle Borpunga hawar kachilenga towar an kahino towar along truck ke janga batai lapan akeng ben kedam dang jadim ta doblo sitami adimalong an pale dam si rong asora dumpen chingi chithan dam MLA Momin pen lamcha kachipi tekang ke labang so ahawar kachileng phun unjia phan prapjin pen towar slam pipola pen bithilang selfie school sitami alang limena MLA scheme pen sika lak ke batan ka pen school hem kim jia phan panong lopusi than teka laso jok borpunga hawara rap tumpen MLA phan kachuru alam thi pajir rad tumpen kaning je hako penta MLA ke mana tum duolo seta pini arnianta badut MLA tumta humri dama bang avelang alang lihenlo borpung habar ko humri cheng MLA lopasi rong asara tumpen aning arong chipirinti আজি আমি মোৰ লগত MSc পবিত্ৰ ৰংকি আৰু মুকুট মহন্ত লগত আমি বিথিলাংশ চকীহুলাৰ পৰা 26 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু দুৰ্গম এলেকাত ৰাস্তা পদূলি বহুত বেয়া অৱস্থা 26 কিলোমিটাৰ আমাৰ সময় লাগে 3 ঘণ্টা আৰু তাত বিথিলাংশত আমি আজি এটা LP স্কুলৰ 10 লাখ টকা MLA LED ফাণ্ডৰ পৰা দি দুটা এডিশনাল ক্লাছৰুমৰ কাৰণে আমি আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু এই দুৰ্গম এলেকাত যি বিল্ডিঙৰ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে সেই বিল্ডিংখন আমি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাইজক উপহাৰ দিবলৈ কাৰণে মোৰ MLA ফাণ্ডৰ পৰা 10 লাখ টকা অনুদান আগবঢ়ালোঁ আৰু তাৰে কাম আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ Puta Karbi Baptist Association along ri Isia Mai Pen Patirpi Ponsi Jangmi Pokri ke Thompen Kripho Arni An Town Baptist Church Upper Hamred along Youth Evangelistic Camp ki Paman Pon Nang kunatsi ke dolo pathipi pensi mai esekathan banga tumpen insering chapon Reverend John Timu Mission Secretary PKBA Bibison Terang KUBC lapen Nelson Kruatum si athipi alam thipen insering chapon si kachitong dun ari sway janga tumaphan arna malam pen than pachirmi pon risway janga tum ani banga chhe kunatsi ke do bom kopisi ke klem kopisi ke cho kopisi ke jon lapen me thanga kaya phan koson pensi keng kam kache jor bom lapen koson si keng kam kache jor ponang ji pu hai hu ach than chimum pon ari banga Hello, kachipa bihek pen ke dokinang sot lapen kaching hon kinang sot palam than se kachitong dur ari sway jang atumaphan than bang atumpen akeng ke chama sai tapado Normalam sa por phanthina pharman birda moin tapanik Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here.
exotic showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Taramnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamo Pipotal Birtalong Wangtulo Lower Dilaji AHSIDC Kanchalong Realong Jangmini Pai Krepo Arni Anta Longle Kiti Pohorum Hasai Ington Telang Pusi Karni Saperang Kipen Birtanang Pale Longle Kiti Keparu Humadi Malong Karbi Unemployed Youth Association Amaipo Marlof Timung Pen Kong Chunbang Resuel Rong Hangatum Adimalong Humrida Longle Kachirai Japan Department Alongli Kitiasa Ington Nang Jipusi Clardak Pen Perang Kyangno Pachinidun Laso Kahumri Damahut Assam Hill Small Industries Development Corporation Chokumara Tumta Chitong Dun Pen Department Alongli Kitiasa Ington Nang Jipusi Ningjirinti Paglongkam Kasochana Pen Wirbar Ahabar Pen Adang Kiong Truck Pen Arlong Kilok Kiro Ington Telang Forest Department Hin Pen Nonanta La Sobotagi Kamki Dun Japan Saigi Denga Vilang La Pen Parokwa Lokso Arong Penta Dangkep Grenia Truck Pen Arlong Roy Bomlang La Pen ECC Achalan Pen Nipli Poan Kiroy Ipon La Pen Ajuan Da Porpai Circuit Keba Poranta Roy Pon Bomlang Puse Birtalong Labang Solama Putaki Damtang Theri Pochikloni Pai Crate Troxy Arni Chief Conservator of Forest Apan Panong Si KSA Bukla District Committee Hin Ben Laso Putaki Kam Kialo Pajirdamlo Bon Tapini Arni Anta Thanal Side Kedeng Port Avi Pusi Birtalong Forest Department Atum Pen Kopia Port Sinon Anta Kapang Krema Laki Manghume Mia Lambino Mainte Forest Department Atum Talaso Sailong Kachirabdun Dokok Maputa KSA Bukla District Committee Achun Bang Peningji Lasinon Nini Thamang Bom Pen Jong Si Thanal Side Kedeng Pon Avi Pulote KSA Bukla District Committee Hin Pen Sudak Ben Kachasong Asai Kedeng Pon Japan KSA Bukla District Committee Achun Bang Ajar Iktika Tharbe Hin Pen Pachini Tin mendam si komplain letter pidam lo laso komplain letter pidam det pen afis tame pinian arni an stame la bangso nilitung ke chonengri overload mane la dang truck pen bat an ahem konglo made gari mukha truck mukha trailer punon padut longle pojoni tum la bangso butha komplain letter pidar afis tame pini anta forest department hin ben ajat thangnat ki claim ki tampon itum thek ponong ten Calana bepin menselang letum la sohor muke pon teglong. Umasi ke cok cema la pen kopi joini silason Karbi long pen la bangso forest department hormu aron repen pon boma overload pen pon boma forest saiki tumta celang dune det kopi potma la bang itum ketar lip je phan CBI inquiry je phan chuning rilo la pen Karbi long termas council pen cenglok la forest department tum an phan stame chuning ri la lo prapjin pen la bangso hormu bang kangkir je phan la illegally ke dambom la overload pen ke dambom la hai amukha nil tum prapjin pen la bangso kangkir je phan nil tum chuning ri lo jongsi prapjin pen inkir ke bolte nil tum pini pen ap mate nini ni thom sing hong choji kali pulu nil tum rap pen kadog we thursi la bangso pot protest nang kok kupusi nil tum hin pen pachini lo Karbi Prime Time Birta Bang Kilap Masakang Ton Poniklo Tumithak me kurang tu